Obilne snježne padavine i niske temperature ovih dana predstavljaju veliki problem putarima, ali i vozačima. A kako to izgleda kada sa autobusom od 12 metara u zimskim uslovima na putevima bori 27-godišnja djevojka, vozač autobusa, provjerili smo tokom vožnje od Doboja do Tešnja. 27-godišnja Svjetlana Žunić iz Doboja svaki dan, između ostalog, autobusom prevozi radnike od Doboja do Tešnja. Iako je mlada, ima bogato iskustvo u upravljanju motornim vozilima. Naime, godinama vozi i kamion. Po pitanju utovari, istovari, po pitanju kamiona iziskuje dosta fizičke snage i samim tim kičma trpi, tako da sam pored svog posla s kojim se bavim, usluge prevoza kamionom, odlučila se za ovo kao još jedan dodatni posao. S obzirom da sam išla postepeno kategoriju po kategoriju, sve je to nekako sa vremenom i sa godinama iskustva došlo samo po sebi. Svakodnevno sa vozačima razmjenjuje iskustva i savjete pred polazak. Koleginica je skoro došla, a izuzetno dobro vozi, pošto ona kamion je vozila. Zimski uvjeti su izazov i za iskusnije vozače, no Svjetlana za sada svoje putnike sigurno dovozi do odredišta. Pa zim je jedino, baš upravo istog razloga dosta teži, zato što je snijeg, što su nam ceste jako loše očišćene. Bolji čak vozač. Bolji od muških, Bolji. Znači zadovoljni ste vozač. Nego šta? Žene sposobnije od muškaraca. Ne može se nikako uskladiti sa porodičnim životom, to je jedino u tom smislu, taj posao nije za ženu, jer trpi dosta porodični život, odnosno ne možeš ga uopšte imati. Svjetlana voli svoj posao jer ga, kaže, drugačije ne bi mogla uspješno obavljati. Pregled vozila, ukrcavanje putnika i novi kilometri do nekih drugih i sretnih odredišta.